Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва ай ҳама беҳтаринаш боваримон доред. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео ростӣ дар ду масъала маълумот доданӣ будам. Яке охирон видеое ки карда будем, дар ҳамон видео гуфтем ки шаҳрвандое ки шаҳрвандии дутарафа доранд, ай Россия баромадан намондестиянд. Баъдан саволҳо бисёр шуд ки чӣ хел бароем нафарҳои виднажители истифодорҳодам дахл дорад ё ки нафарҳое ки дар Тоҷикистонам чӣ хел биёянд. Дар ин масъала маълумот мерасонам. Баъдан нарх навои билети ҳавопаймо моҳи ноябр ва декабр шумода мерасонам ва бигем ки ай Москваро мегем, дигар шаҳрҳои Россия намегем барои видео дароз нашава гуфта, вале хитом метавонед телефон кунед, парсед. Ва ҳама вақт бигем пешаи мавзӯъро сар кардан рекламамон мешаи бародара тавсия метам. Ай пеш хонатон меям, мегирам, мебарам, иншаллоҳ бом мебиёра. Якам ҷои зиндагӣ мекардагӣ намебиёра. Аюсту омадан да Москва да мефарма, иншаллоҳ хитон документар нем мерем. Ҳамин қадами роӣ кардем, шикоят нашидагӣ. Ва авиакассамона тавсия метам, ҳамин номерҳода. Рости хидмат мебинам ки баъзан вақт 4 бор 5 борам телефон мекунем, наметавонам ҷавоб дода, барое ки звонок дар прямой беҳад зиёда, яъне ки маънои оро надора ки дурӯғро намебардонем ё ки дигар дигараш усубет намекунам. Рости ҳамдигар фаҳм мешавад, беҳтарин мешавад. Ай ҳама беҳтараш дар WhatsApp савол ё ки нарх навои билета нависед, иншаллоҳ ба очират ҳаракат мекунам ҷавоб диҳам. Хоб, сар мекунем мавзӯъро. Дар ҳамон видео гуфтем ки шаҳрвандое ки шаҳрвандии дутарафа доранд баромадан намондестиянд, бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хел бароем. Хоб, пешан ин видеоро ман сиёмка кардам. Бародари мо ки ба автобус бигем билет мегира, парсидем ша ба автобус дори нагардондестиянд, яъне ки 17 21 роӣ карда буд, нагардондиянд. Ва бисёриҳо мегӯянд ки Қазоқистон даромадана баъдан Тоҷикистон парвоз кардан, яъне ки дар комментариям навистанд ки мақсад Қазоқистон даромадам, баъдан душанбе парвоз кардам, вале хидмон роӣ накардем, ҳечи гуфта наметонем. Вале бисёриҳо дар комментарияи видео навистанд ки ҳамин хел парвоз кардам. Баъдан мегӯянд ки фақат ай Москва мехеле, не, ин қонун бигем дар Россия баромадагӣ, ай ҳама шаҳрҳои Россия рафтан мумкин нест, агар ки шаҳрвандии дутарафа бошад, загрании Россия набошад. Мумкин бошад аэропортҳое ки мақсад проверка набошад, гузаран раванд, вале қонунӣ баромадан иҷозат нест. Нафарҳои виднажители истифодадорен шумода дахл надорад. Нафарҳое ки дар Тоҷикистон рафтагин заграни Россия надорен, омадан дар шумодан проблема намешавад, беташвиш. Фақат нафарҳое ки мераванд. Инҷа ҳолате ҳам шуд ки як бародар телефон мекуна, мега ки таможниро гузаштам, сумка мемона, обратно мебиём, паспорт ма нишон медиҳам, меқапанд, яъне дар ҳолате ки бигем ки фаҳманд ки шумо заграни Россия надорен, ҳам штраф мекунанд, барое ки бисёриҳо телефон карданд ки штрафам карданд, ҳам айрес мемонад. хай сомон айр боша ку возврат мешава, вале российский компания боша, ҳам штраф, ҳам билет месӯза, яъне хидмон рости билет нагирифтестем нафарҳое ки загран надорад. Советам наметем, вале мумкин ай боша нафарҳое ки ягон ҳолате шида аҳамият надода бошанд, гузашта рафта бошанд. хай риск бигем да. ин масъала да ҳамин қадар, иншаллоҳ то ҷои тонистагӣ ма фаҳмондагим бо ягон маълумот, ягон роҳҳо шава ҳатман хабардор мекунем. нархи навои билета мегузарем. Оли инҷа бисёриҳо мегӯянд ки билетҳоро чӣ ба мегӯянд, ё ки худмон ай интернет мехарем, беташвиш шумо харидорӣ кардан метавонед. Вале як чиз гуфтанем ки авиакасса хубиш дар чие ки, яъне ман худам агар документ карданӣ бошам, нафаре меёбам ки дар ҳамун соҳа ҳама тарафа мефаҳмад. Яъне ки авиакасса дар ҳамин соҳа ҷоиш шидагие ки то 100,000 сӯхтагим, ҷоиш мешавад ки мақсад медонем ки 4-5 рӯз агар рейсҳоро задержка кунанд, мардум телефон мекунад, намега ки ждат мекунем пулмона ба партои срочно пула парту мега ё ягон рейси дигар, яъне ки авиакасса запас дора чандин рӯзҳоро аз сар гузарондагӣ, дар кадом ҳолат чӣ кор кунад, ё ки администратсия хабардор, ё ки
بگیم که دیگر رئیس زماندن این کار شای بگیم. بعدا تلفن میکنه اکا عبدالله بیلت خریدیم چه وضعیت کنیم. بگیم که با کمپانی تلفن میکنه پشت اختو کارت اختو نمرهای کمپانی یا که یگان سایت خریده باشه او سایت بعدا کمپانی در رفتگی یا که تلفن میکنه چه چیز لوشه حلش کنیم پرابلم و دیگهش. بله اینترنت ارزان تر میشه و اویاکاسا ولی اویاکاسا بگیم این دهمی ساحه که هسته خودش میفهمه. خیلی تعریف کردم گفتم گفت اویاکاسا را نه فقط ایمو کدوم اویاکاسا خریداری میکنه خوبتر اویاکاسا. خب سر میکنیم نرخ بلیط ها را. یا چی دیگه هم بگم که نرخ نوای بلیط ها دی بعضی ها یا ماه دو ماه پیش پرسیدگی فکر میکنن که 14 15 17 هزاره نه یک بار نرخ نوای بلیط خیلی بالا رفتگی بگیم. نویبر دکابر هر ساله ویدیومون همین ماه را تماشا کنه مردم که زیاد میره بلیط قیمت شده. ای تاجیکستان که کم میبینه 15 16 هزار روبل ولی ای روسیه رفتن همه شهرهاش رفتن قیمت. خب من میگم مسکو دوشنبه ای 25500 روبل تا 32000 روبل یعنی که 25500 روبل در ماه نوامبر همه ارزان شد. دوشنبه مسکو ای 15 تا 16000 روبل یعنی ببینید که تاجیکستان چقدر ارزانه. حتی پرستادکار هم وریانت های ارزانش هسته که بگیم 10 11000 روبل یعنی تاجیکستان اومدن در نظر دارم میوه. ماه دکابر مسکو دوشنبه ای 23500 روبل تا 30000 روبل. اینجا همه یک کمپانی را در نظر داریم. مثلا ای شرمت و سیورنیویتر، ای دمدید و سومون ایر، ای ونوک و یوتر، ای جوکوفسکی اورال همه کمپانی را در نظر داریم. دوشنبه مسکو 15 تا 17000 روبل دکابر ده. ماه نوامبر مسکو کلوب ای 21 تا 29 کلوب مسکو 14 تا 15. ماه دکابر مسکو کلوب ای 22500 تا 27 کلوب مسکو 13 تا 16. ماه نوامبر مسکو خوجند ای 20 تا 22 خوجند مسکو 15 تا 16. ماه دکابر مسکو خوجند ای 21 تا 28 خوجند مسکو 15 تا 16. ماه نوامبر مسکو بختر ای 22 تا 25 نیم بختر مسکو 14 نیم تا 17. ماه دکابر مسکو بختر ای 28 تا 29 بختر مسکو 14 تا 15 نیم. بعدم بسیاری ها میگن که هیچ ازبکستان بودیم چخه میگالتا ازبک ها را رفته استیان یعنی که بگم تا مثلا تشکیل یا که ترمز تو میرن تا رهبلی تاجیکستان ماشین خطی بگم که همون خیمه غلطه و پرستاد که هم ای مسکو رفتن بعضی حالت ها میشود ولی 3-4 هزار فرقیت میکنن. همین قدر معلومات باقی پناه الله یک نفر که یک چی خبردار شده باشم و بیاد خرسان می نداریم. خطانه احتیاط کنیم.